Pozdrav braćo, ovo je treće uključenje, evo da vidite kolonu, lagano, čekamo još ljude koji su najavili dolazak, tako da ih ovdje čekamo na drugoj naplatnoj rampi, što bi značili da čekamo Pančevce, evo sad se kaže, još neke ljude, evo malo ćemo proći da vidite Srbadiju. Svi smo krenuli sa jednim ciljem, a to je krsni hod. Ovo je naše treće uključenje. Samo nemoj tablice. Samo nemoj tablice. Atmosfera je ovdje. Ali moraš da mi odgovoriš na jedno pitanje, može? Brzo. Zašto na mesecu ne prave žurke? Zato što smo mi Srbi ludi. Ne brate, zato što nema dobre atmosfere. Nema predaje tu. Evo braćo, vidite. Pozdrav. Vidite da se ljudi tu skupljaju. Čekamo još ljude da pristignu. Braćo i sestre, auto Litija može se reći da je uspeo. Imamo pratnju policije, tu je i Marica iz Novog Sada koja nas je preuzela od saobraćajne policije iz Beograda. Tu su inspektori koji nas isto prate, jel da? Dogovaramo se gdje ćemo sada, kad se sakupi i ostala bratija koje dolaze iz Pančeva i drugih gradova, Požarevca još, pa kada se sakupimo krećemo dalje prema Novom Sadu. Znači mi smo na drugoj naplatnoj rampi, eno vidite, tako da ćemo veseli ući. Ono što je zanimljivo, a sad ću da vam pokažem, evo, naša presveta Bogorodica. Ovo je, da kažemo, treći live, kao što smo rekli, uskoro ulazimo u Novi Sad, čekamo ostavu bratiju iz Pančeva, još ljudi iz Požarevca i onda onako ponosno da uđemo u Novi Sad. Ti treba neka pomoć? Pomoć treba. Nemoj na zemlju. Bože Bog, brate. Ja, eto. E, to je ta, to je ta istorija. Aj, postavi pitanje ljudima. Srbija se spustila malo po malo, pa će biti sve. Ajde, neki znate, a neki možda i ne znamo. Šalim se. Čija je ovo zastava? Da li znate? Znači, gdje je korišćena ova zastava u našoj istoriji? Ajde, slobodno. Tako je, slobodno možete da u komentaru okačite, pa da vidimo koliko nas to zna. Da. Ništa ljudi, kao što vidite ovdje, ludilo je totalno. Pozdrav braćo, ovo je treće uključenje, evo da vidite kolonu, lagano, čekamo još ljude koji su najavili dolazak, tako da ih ovdje čekamo na drugoj naplatnoj rampi, što bi značili da čekamo Pančevce, evo sad se kaže, još neke ljude, evo malo ćemo proći da vidite Srbadiju. Svi smo krenuli sa jednim ciljem, a to je krsni hod. Pa ništa, bratićo. Evo gledajte, ovo je naše treće uključenje.
Samo nemoj tablice. Samo nemoj tablice. Atmosfera je ovdje. Ali moraš da mi odgovoriš na jedno pitanje, može? Brzo. Zašto na mjesecu ne prave žurke? Zato što smo mi Srbi ludi. Ne, brate, zato što nema dobre atmosfere. Nema predaje tu. Evo, braćo, vidite. Pozdrav. Vidite da se ljudi tu skupljaju. Čekamo još ljude da pristignu. Tako da, braćo i sestre, auto Litija može se reći da je uspeo. Imamo pratnju policije, tu je i Marica iz Novog Sada koja nas je preuzela od saobraćajne policije iz Beograda. Tu su inspektori koji nas isto prate, jel da? Dogovaramo se gdje ćemo sada, kad se sakupi i ostala bratija koje dolaze iz Pančeva i drugih gradova, Požarevca još, pa kada se sakupimo krećemo dalje prema Novom Sadu. Znači mi smo na drugoj naplatnoj rampi, eno vidite, tako da ćemo veseli ući. Ono što je zanimljivo, a sad ću da vam pokažem, evo, naša presveta Bogorodica. Vidite članove hora. Imali i zime? A, otkud zima u sred marta? Kupimo već početak. Imaš i Naravno. Ovo je, da kažemo, treći live, kao što smo rekli, uskoro ulazimo u Novi Sad. Čekamo ostalo bratiju iz Pančeva, još ljudi iz Požarevca, i onda onako ponosno da uđemo u Novi Sad. Ti treba neka pomoć? Ovo ti treba. Ja imam moj... Nemoj na zemlju. Bože Bog, brate. Ja, eto. E, to je ta. Evo smo na samom To ulazu. je ta istorija. Aj postavi pitanje ljudima. Ova Srbija se skupila malo po malo, pa će biti sve. Ajde, neki znate, a neki možda i ne znamo. Šalim se. Čija je ovo zastava? Da li znate? Znači, gdje je korišćena ova zastava u našoj istoriji? Ajde, slobodno, Veoma veliki način. tako je, slobodno možete da u komentaru okačite, pa da vidimo koliko nas to zna. Da. Imali zime, brate Srbine? Vesnik proleća. da ne zaboravim. Umjesto da preskoči. Otvori mi kepi. Ništa ljudi, kao što vidite ovdje
ludilo je totalno. Do slobode slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića. Braćo, evo, lepota je upravo u tome. Srpske trobojke, zastava Nemanjića. Ovdje imamo jednu gospođu iz Kanade koja je došla. Tu imamo i svešteno lice koje je isto tako došlo iz Rusije i mogu reći da nas taj otac prati. Ovo je druga litija na kojem je prisutno to svešteno lice. On je inače iz Rusije, srpskog porekla, pa nadam se da imamo naravno njegov blagoslov. Evo krećemo. Evo krećemo. Ljudi, vidimo se u Novom Sadu. Svako dobro.